kutoletera abana in our January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal, so it's good moja for admissions ya January mapema. Moses okora ikasi seduka ya Wima Electronics ichigo toka ga igumutyo songo ngo bakira biyamona soko twamini na kokole biashara 90 kuna toka chagete mpaka koikera bona hanene mono kuno mwako gochigo chaka ngo bakaniri mwako umya kabisa na mwendelea gutwamini ande ntobaganite kuendelea kuno mwako gochigo era ntobaganite seduka ito ya Wima Electronics. Asante sana. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $2,999, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $450 per month. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Maria Tengoro James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 was a form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera bonigase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school gulendagera na gwakane se nyumba komenya. Egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries. Ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende getangania tabiri mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikagwe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068.
Marago wengia na ndio mwanje muligiriro getembe television. Karibu sana sekionga chinza ikome ichabono maragoba litukerigali ya Jumatano chitariki ikome na isano na iberekera matuko kusetugari chichu ikibere chuka omwaka 2025 onyale wakanse asenchira ere ya bene. Karibu sana na tachake kurwa ase ekaunti ya Nyamira ekirabono abamenyi abo bagotumika epara ekurwa chinsemo cha konate yagenda kusiya ita chinsemo chietago yache gusoka chinsemo cha bondeni egiye gutoka ime yesa location ya Siamani ward ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango bono banyare wesokia na wakabia asokole mwa we pareyo ya nyara kole mwa na banasiasa babere abanyare tukubwaterana nigo bono yatigaire tabekiri omoromo kirobono bamenyi bechinsemo cyo bakuboria serikali ya county ya Nyamira wetira somo MCA we ward yo ya Nyamatuta banyare kokonya kubeka omoromo elinde nali obusombi buranyare koba obwa bwango na boigo obugusu anamuno chinga kichiga chimbure nyingi asorogungo rwagusini maene kokorero maene pi epale ya beire gotuchanda none akero togo tole chae ya beire ke gotusumbua sana kero togo tole chae ekere mbure tuete epale ye ya tosumbuire chinga kichintambe none kero bwato murwaire komorusika komoikia egera chiko twaro bokonyi ngotoberere garama samalieta na ngurus kibwago obo endabu bayarengeri ikoli libwago abantu bale kunywa maruba abande babuneka abande basinywa se bagwetera una bale kogonki na bale gusinywa se bagwetera babugolibura na abande babugolibuna nejiguni twabalete para twababeke gali bagenda nyakitari itanga ningwa kangambia mono ase bali bakole gasi ase pale kiagera yele pale tokonyete na oyo minto migosi kuwaterana ne lichabere ande tokoboria serikali naro ye county nere asa yokoboko kagere pale mbia ya ngule lakini ngakiye mpura tegweteka ebe kwa muchanga ero sibubia egere konye kenyoro ekiagera ekere pale tali kenyoro magendero tayo juali ebare yabeire gotosumbwe bare korukurwa egotira pake ntago yachi gosoka bosose nande yagenda yachi goswa keninja bono unanje uno mogeni bwe pikipiki ekere mbura yabeire gotu ase bareye nabo konyorango konya gwake ezabu nga kibono ngokora indurugorari oyorogora nabagotwara mujando boika none balance nabo no yogo okorukorunza gotira gokieke gorigoro nero mujanda nabagotwara mujando goikia wikano engo igorari nono muruire kera anyorero osobwato muruire nabere gasio gokumia kurusio muruire kere mbura ya ture nyinge pakomo iki aseramu eria chikonyora nono gokonyeka bono nabo tugusaba gaki tonyore gokonya ebare yenye serikali ekonyare enyara kobego tokonya mwancho murigirira kurwa ase serikali nene niko litukuria rero chinsa cha mapema murai wense anyara wikirana asengegu ya senye yugotoka ime county ya Migori asomo yega umonyekanete buna pinye luo oyokoleta ebisaku kusegesaku kia abagere kurwa chi county chonsi sano amo wetera samatera na boigo emeyega au na boigo nonye nechigosori au hecho banyara koene kia kusubanyara kwebwatirania lituko ria rero murai wense ka ukona kurwa ase chinse mecho nigo anyara kwerabuna egekoro gose utamaduni nenchire yamo yokogendera kubeka abamenyi na boigo ebisaku kurwa chinsemo menzi ya Kenya amo na boigo koleta omarembe na kugorokia obwanjani. Baba wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituacha na akatueleza tutembee pamoja. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na tulikubaliana tunatembea pamoja mambo mawili. Tunatembea pamoja kupanga maendeleo ya Kenya yetu. Na jambo la pili tunaendelea pamoja kupanga siasa na uongozi wa taifa letu. Na sababu hiyo ndio mimi nafika hapa kama rafiki na kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa mtumwa. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa kusherehekea mila ya watu wa jamii yetu ya kutoka Nyanza. Jana tulikuwa kule Turkana tukisherehekea mila ya watu wa Ateker
mila ya watu wa Turkana, na leo tumekuja hapa kwa sababu mila ni ya muhimu, ndio inatupatia ile msingi ambayo tunaweza kujenga uraia wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nimefurahi sana kufika hapa. Najua tuko na shughuli mingi, lakini mimi nimeshuhudia mambo ya maajabu hapa. Mimi nimeshuhudia kina mama, mimi nimeshuhudia wazee. Hii andalizi yote mmefanya hapa, mashindano ya boat, mashindano ya wrestling, mashindano ya hii inaitwa nini hii kitu ya kuvuta kamba hapa? Tug of war. Na mimi nimefurahi sana kwamba tuko na michezo tofauti tofauti ambayo inatusaidia katika kuunganisha wananchi. Nimeona wananchi kutoka Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, sote tumekuja hapa kwa sababu ya umoja ya jamii na umoja wa taifa. Ingawaje nimefika hapa kusherehekea mila zetu hapa na desturi, pia nyinyi mnajua ya kwamba tumekubaliana ya kwamba tunatembea safari moja. Ni hivyo ama sivyo? Bonjo murigeria murai wense omokoro omoske uru Muigai Kenyatta nigo bono anyaria gotabuna abasae mbale neribaga riokorwa oburai obuya ase ense ya Kenya kagokwana korwa ase omobagani oyomo meyo mochio Nairobi nigo bono anyarire gotabuna omuroberio bwogosegeta abasae gusemeroberi ao yogosegeta abasae ase ense ya Kenya irinde banyare kwenyorera amabaga ase oburai neye ng'encho anene mono ase amatuka ega nekiratebire abasae tari abarai bankyo kurende nabarai bari asa matuka ega abo bobonete gutumika chinguru na boigo bomanyi bori babwate elio gokora emeremo na boigo kwanana oboereri obuya guchase aba Kenya bonse. At this moment, as we officially launch this alumni network, and why? And that is because today we celebrate not only the Academy's first 3 cohorts, but also the promise of a generation that will shape the destiny of our region and our continent now and into the future. Indeed, as I have looked at you today, I'm reminded the many young, charismatic men and women who were not afraid to dream and act on their dreams in the early year of Kenya's independence as well as Africa's independence. People like Tom Mboya, who were ministers of government for planning the ages of 28, 29. Sure, many of you here are older than that. Others like Ken Matiba, who were around 27 and they were permanent secretaries. They were shaping the country. They were shaping the continent at those ages. So when somebody tells you, you young people, tell them no. Us leaders of today, because that is what you are. Because all these others were called young, but yet their vision has helped shape not only Kenya, our region, but undoubtedly the entire. Mwancho murigeria na boigo mugavana wa kaunti ya Machakos omosike wa Vinya Ndeti nigo bono anyare kubori abaibori ase amatuka yega banyare gukini abana babo ase nchira yege Kristo gose banyare kwira abana babo ase ichikanisa elio kobakonya bachakoba abantu abaya na boigo baraya baya ase amatuko are bose boigo nigo asabire abasae na boigo kegori geke kwerinda kubwa mono chinga kichiga chisukuru chisiekire elio wetanga kurase amarito agenkyo na boigo amoroire au budabono oburoire obwenyamuro ayega ligare ko yakwana kurase kanisa yemo me county ya Machakos ekero abana balenge koegwa Freemanse kusabana balenge koewe batizo. Mimi nashukuru
tuendelee na kuwaleta watoto kwa Mungu, kwa sababu ukifunza mtoto akiwa mdogo, akiwa mkubwa hawezi kupotea. Na kama tunaweka kwa Ukristo wakiwa wadogo, wakikuwa wakubwa hawatatoka ndani ya Ukristo, kwa sababu anajua Mungu ndio kila kitu. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha sana tukikuja kusherekea Christmas. Tena tumesherekea tena watoto kwa namba kubwa sana kuingia kwa komunio na kubatizwa. Hiyo ni kitu kubwa sana. That is one of the things that we are celebrating today. Ile ingine ni kuwauliza wazazi, sasa shule zimefungwa, tafadhali tuhakikishe tumechunga watoto wetu. Nimesikia maneno ya teenage pregnancies. Wasichana wetu hawa wadogo wengine wanapata mimba ovyo ovyo. Wazazi tafadhali tuangalie hizo numbers. Na mtoto ni kuongelesha. Ukataka kumuongelesha mtoto na sio kumuongelesha ukimpigia kelele. Muite tu muongeleshe vizuri, ongea na yeye vizuri na atasikia. Saa nyingine tukiwapigia kelele ndio anakimbia kutoka mahali tuko. Lakini tukiwaongelesha tu tukiwa chini kama marafiki zetu, tukiwaelezea mambo mengine kama hayo yatawachana nao. Nao vijana tuwaambie pia, hawa wasichana wazee peke yao wanazaa na vijana. Vijana mjue in future hawa watoto tu watakuja kuwarudia, kwa sababu nyinyi ndio baba zenu. Kwa hivyo ndio baba zao. Kwa hivyo tuangalie vizuri hii maneno ya teenage pregnancy nini, na tena HIV imepanda pia. HIV iko. The numbers are going up. So what am I telling the young people in Kenya? Tafadhali, let us be very careful, because the numbers of HIV infections are going very zimepanda sana. Kwa hivyo kila mtu ajichunge kwa HIV. Hapo tu naenda kupata early pregnancy, hapo ndo naweza kupata hizo vitu. Kwa hivyo watoto wetu naomba tafadhali tujichunge. Bonjo murigirira na waziri obobokareri ase serikali omosike Geoffrey Ruku nigo bono anyarire kumuka negosanyare gukana buna omosike Rigathi Gachagua twara chinguru gose twati chinguru na boigo bumanyi bukora abakenya ekiagera ekero asekero nigo abwate naro yokobagana abakenya kubwatakana nebisaku gose chinsemo chiria abakorwa kagukana korwa se county ya Lamu. Omosike Ruku nigo bono amuborire Gachagua anyare gotiga kutantania abantu kobomono abantu bakorwa se omulima Kenya nekero atebire buna omosike Rigathi Gachagua nigo agendete korare buna bali abakorwa ase chinsemo echo bono tiba bwati erio girinde rionsi ase serikali y'omosike William Ruto. Mimi nasema namna hii, tusikubali kamwe kuwekwa chuki na mtu mmoja ambaye roho yake ni chafu, ambaye roho yake yako na chuki mingi. You cannot be able to lead the Republic of Kenya if your heart is full of hatred, if your heart iko na uchafu mingi. Na ndiyo maana tunasema namna hii, nyinyi watu ya Ramu, Wakikuyu wako ambao wako hapa Ramu, nyinyi ni watu ya wapi? Mtu asitoke uko mbali, uko wa Monyoro, akuje hapa kuweka chuki. Ati mchukiwe mbunge wale wana support serikali, mchukiwe senator yule ana support serikali, mchukie MCA yule ambaye ana support serikali. Lazima tujenge Kenya. Kenya ni taifa moja jameni. Kenya haitaki chuki. Wakenya wanataka maendeleo. Lakini kuna mtu mmoja who has succeeded to a great extent of instilling fear, instilling hatred in the heart of the people from Mount Kenya region. Kama huyo mtu anaitwa Rigathi Gachagua, kama atawadanganya, kama atadanganya Wakikuyu, atadanganya Wakikuyu peke yake. Atadanganya wa Meru, atadanganya wa Tharaka, atadanganya wa Mbeere, atadanganya wa Embu, atadanganya kabila zile zingine za Kenya. Munanisikiza? Mimi nasema hii mchana, juu hatutaitikia chuki ya mtu mmoja ienee katika taifa yetu ya Kenya. We are not going to allow the hatred of one single person who is a selfish leader, who has no vision for the Republic of Kenya, who was impeached by Parliament, who was impeached by the Senate, who was impeached by judiciary, apeleke taifa letu la Kenya kwa mitaro, kwa msitu.
Chomoligerea asoroboti oro no tugukorera ekionga chinse komi chabona mwargo bakolende kirango kuboleta bosagoska ikegera umurobere ubwekerorano no ole bosio ase chitagika chinke nkuruko Matilda Oboigo vene nyaboke kuro ase bimanyererio na Boigo monyore DJ O onkorogo kebacha na Boigo makopio ase umurobere ubwekerorano. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na Boigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na Boigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakaniro bari kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bari chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia